So, dato dito'y Divine Healing School. Amo yun, no apay nga importante na ito'y in our spirit, soul, and body. Ado ti sakit ti tao. Dati spiritual nga sakit. Ada iti emotional, spiritual mo lang nagyay. Iti spirit in soul ti tao, ado ti sakit nga spiritual. And then, iti bagi, ado manan ti sakit ti lubong. And then, adamat ti sakit ti bulsa. Sakit iti pagkakasapulan. So, amin nagijay, mauawagan nga sakit. Nyaya gamin ti kaya't nasawan ti sakit. Ha? Sakit, jay, adati aray na. Ti sakit, aray. So, sometimes, nahaan lang nga jay bagita yung ti maagasan, tado ti nasasaktan, ti puso na. Nasasaktan, iti riknana, ti panunot na. Kaya na ti masaksakit, ti spiritual, ta nakakapsot, ti spirit na. No, kitaam kuma, no makita lang kuma, ti spirit, ti tawat, adu, iti, adu ti nakukutong, adu ti saan nga kutkuti nga spirit tagiti tattao. Ngam no, di bagida, makita nga dadakkel da, mabaling nga bubutsyog da. Kasi, so, nagadu iti sakit, nga adda aray na nga kunak. Dayay ti sakit, iso dayay madim ijay biyag mo. Sakit ti awag ijay. Amen? Isu nga in mind ni Jesus to heal us. Dati may isang nga minisyon ni Jesus when He came here on earth. Idin may isu na dito'y earth. Di may isang misyon na to heal our spirit, soul, and body. Amen. Kaya oray na giti pagkakasapulan tayo. No, apay tinadumang agsaksakit da, gapu ijay material things. Gapu ijay financial. Adatihan nga mangmangan, tanabangkrap. Tikos ti sakit na dajay, ijay nabangkrapa na. So, material things. Isu nga, kailangan mahilan dajay matlang. Awatan niyo. Tinaduma, apay nga saksakit da, dajay relasyon. Iti agasawa, ti anak, kendaduma pay nga relasyon, dito'y lubong, nga dati wrong nga relationship, iso nga nasakta-saktan. Tagiday ti mangkukos ti sakit, kat aramid, ti basol, aramid ni Satan, aramid ti nainlubungan amin dagitay. So that's the reason why Jesus came here on earth to heal us. Amen? So very important the healing in our spirit, soul, and body. Hallelujah. So now, may isa nga kailangan nga maawatan niyo, dahito yung message, tuloy na din, suro kada kayo nga, you are the temple of the Holy Ghost. Da kayo ti templo ti Holy Spirit. So your body is the house of God. Your body is the house of holiness, house of righteousness, house of health, house of power, house of blessing. Because ti Dios nga nagbabalay, kasday isuna. So, no sino di kinbalay, iso di aday di balay. Amen. Iso nga hanyo nga ialaw nga agbalay ni Satan, ijay bagiyo. Tano agbalay, dadaulo na dita nga balay. Han na nga kayat. Nga jay balay ti Dios, ket napintas. The purpose of the devil, he came to steal, to kill, and destroy.
Inmay nga mang patay, agtakaw kinagdadael. Mang patay iti spiritual life, mang patay ti bagi, agtakaw ti salunat, agtakaw iti blessing, may nga mang dadael ti biyag, mang dadael ti relationship, mang dadael ti salunat. Dagita ti misyon na, awan ti mayat nga misyon ni Satanas. Iti biyag ti tao dito'y lubong. No agpamarang man nga kaslamayat, alalilawon na lang ti tao. Tungahang kayo palilaw ti devil. Amen! Hallelujah! So now, next nga adalan tayo, kitaan tayo, dadjay, may isang message, makita tayo di 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20, both by the blood of Jesus. We were both by the blood of Jesus. Nagatang tayo, tidara ni Jesus. Kailan makita mo nga nagatang ka? Tanuhan mo manan nga makita daday nga message nga nagatang ka by the blood of Jesus, may saan da ka ni Satan. Nga mabalin nga kuna ni Satan nga kukuwada ka pailang. Kat maalilaw ka ijay, nuhaan mo nga mo ti truth about the blood of Christ. 1 Corinthians chapter 6 verse 19 and 20. Gusto iti mabasa. Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own. Baga tayo man, you are not your own. You do not belong to yourself. Amen? Saan mo nga kukuha ti sarilim? Saan ko nga kukuha ti sarilik? Baga tayo di. Amen. Sino nga tikin kukuha? Apay nga kukuha da ka ti Diyos? Taginatang da ka. Iso nga kita mga mapausar ti sarilim iti devil. Because saan da ka nga kukuha ti devil? Tikin kukuha ken ka ti Diyos. So nga ti dapat nga agbalay ken mangusar di ta nga bagi God. Amen. Iso na ti dapat nga agturay, agari, agbalay. So na ti mang protect. Han mo nga pa-protect lang di bagim kini Apo Diyos ket pausar mo kini Satanas. That's the reason nga adu ti agsaksakit even Christian. Because oray nun ginatang ti Diyos isuda by His blood, day biyagda, uno day bagida, pausar da kini Satan. No pausar mo kini Satan ti biyag mo, maadan isuna ti gundaway to destroy you. Listen. Kas pangarigan, ginatang da ka ni Jesus, mangitadak ti example, by His blood. You are not your own. Han mo nga sarilin nga kukwa dito nga bagi. Because adan ti kaduam nga kinkukwa, which is God, the Lord Jesus, the Holy Ghost. Kat for example, kukwa ni Apo Diyos ito'y, and then, pausar mo nga agtakaw, kas pangarigan, kat maibalot ka, when mabugbog ka, no matiliw ka, kat samo ko na, Lord, kukwam da ito'y nga bagi, kanang, apay nga maitulok da ito'y, pay nga may alaw da ito'y, hanga ni Apo Diyos nang ialaw, sika. So, no ma-persecute tayo sa mga rigan, dapat, ipausar tayo kini Lord, and then may dadanas tayo, that's the best. Amen. Another example, dati may isang kabsat nga inprean mi iti sakit na iti kidney. So, maday dialysis ito'y kabsat,
And then may isa nga crusade, idi na ilihan sa isuna, bigla nga naagasan ta, dati ha nga makaisbo di ay. Idi na ilihan si isuna, after nga naipriyan, na paano di siyar ta makaisisbo. Kat talaga nga nakaisbo isuna, minmayat, isuna ijay, instant nga naagasan. So, itinating na instant ka naagasan habang mababang kami jay, awanan nga makigimong. Tanaagasan, apan lang agpaagas. Ngam praise ka ta tinats ni Lord. Kidney da jaya, maday dialysis. Tandaanan nyo nga ti kidney ti maday dialysis, haan nga agas ti dialysis. No dikit ni, iti-drain da lang da jay toxic, iti bagina da jay, tahan na maisbo, that's the only remedy of science. Now, iti da jay, ulit ka, explain ko da haan nga healing di ay. So nga, makita yo, nga haan nga mang-agas ti dialysis. Mang-i-drain lang, ijay toxic, ijay poison, ijay bagi. Ngam kaaduan nga maday dialysis, saan dang nagasan, adun tinatay. Amun ti sensya de jay, amun ti doktor, iso nga ti paraan da lang, i-drain da poison, tanumangan, haan nga mapuisunan. Iso nga kailangan nga ma-i-drain, ingga na nga dati ma-dialysis ti twice, iti 1 week. So, adati kas jay. Ket awan iti, haan na nga kaya nga i-restore yung function di kidney. So now, kasi di nangyari dyan, pero inagasan niya po Diyos. Ngam itinaagasan, hanan nga umay maki-church. Hanan nga itultuloy tagdangag ti Word of God. Tinangyari after 1 year, ngayon enjoy na dyan, nagsubli nga napan, naging inom, nagbisbisyo, sinubli na dagijay dakas nga aramid na. And then, after 1 year, adada nga agtitext. Nga pastor, mabalin umay kaman, siyak pa'y nga ruti ayabanda, nga isuda ti umay. Umay kaman manan, tas ikatinang ilihan si di, tinayto nga tao kat na agasan, tani nagsubli jay sakit na. Anak ka nakapan because I'm so busy. So, anak ka nakapan, tinangyari, natay. So now, anya ti listen ija, anya ti adal, day bagi na gamin nga daday ket pinausar na ti jablo. Iso nga na kayong ag-agasan ni Lord, continue to learn more about God. And let God be the King in your body. Tapnuhaan na nga ikan tigundaway ni Satan nga makawork. Ket saan nyo mat nga ikan ni Satan tigundaway na. Palakpakin ni Jesus. Isu nga kailangan continuous iti panagdangag ti Word of God till the end of your life. Tedye ka nga ma-maintain. Amen. So, your body is not your own. Your body, ket, kukwani, Apo Diyos. Hallelujah! Bagatoy man, tibagik, kukwa ti Diyos. My spirit, soul, and body. Yes. Amen. Verse 20. You were bought at a price. Nagatang kayo. Itinangina unay. Amen. Tigatad. Therefore, honor God with your bodies. Body, hala nga spirit timang honor iti Diyos. Even your body. Honor God with your body and spirit, kung ano naman ijay King James, which are God's. So nagatang kayon, itinangina unay,
Pati di bagi tayo nagatang, ginatangan ti Diyos. So, han tayo nga kukuha ti sarili tayo. If you believe in Him, malaksik ka rin iti tagalubong, dagiti na inlubungan nga tatao, handa nga believe kini Jesus. Oray bagbagadang mamati da kini Jesus, pero handa nga mo ti binilbelieve da kini Jesus. And it's sad to say, nga even dagiti anak ti Diyos, dagiti born again, anang receive kini Jesus, ado ti saan da nga munuan niya di binilib da kini Jesus. So nga may isang isursuro kada kayo, anya ti biliban tayo kini Jesus. Ta kailangan amum di pinatim. Ti amon lang ti daduma, inawat ko ni Kristo na born again, na-experience ko ti pa naka-born again, but after that, wala na. Agbibiyagdan nga kisira-sira. Handa nga mo, no, anya ti taktakdiranda nga pamati. Ti pamati, iso ti Diyos, ni Jesus, the gospel, the Holy Ghost, no sino iso na, na di pamati. Hallelujah! Ket no patyom da kina Diyos na maisalakan ka. Maisalakan ka ti impyerno, maisalakan ka ti demonyo, maisalakan ka ti sakit, maisalakan ka ti basol, maisalakan ka ti control ti basol, maisalakan ka ti poverty, maisalakan ka ti negative mindset, maisalakan ka iti defeated life, kasya'y amin ti salvation. Amen. Sungahan lang nga dajay matay ka hanggang mapan di impyerno, dahil kaaduanan nga mo da, and then di biyagdan, wala na. Kailangan nga mo nyo tinangisalakanan ni Kristo kada kayo. Katiinsalakan na spirit, soul, and body. Ken insalakan da ka ti poverty, insalakan da ka ti kinapubri, insalakan da ka kadagidjay nga fruit of sin. Kailangan makita yun day, so nga nukuna na nga ginatang da ka, kat kukwada ka, so nga kailangan amuyo, nga nung ginatang da ka, nabalor ka. Number 2, kailangan makita mo. Anya ngay, tinbayad na. Yan. So, first nga kita nyo, nagatang kayo. Hanyon nga kukuha ti sarili yo. Kukuha ti Diyos. I believe in that. I accept. Amen? Kukwadak ni Apo Diyos. Kukwa na di bagik. So, i-glorify ko isuna. Amen? That's the reason nga pausar mo nga agdayaw, pausar mo nga agpreach, pausar mo nga agkaralag, pausar mo for His purpose. Adamay tayo, padasan nyo ka diti gumatang mat. Nga gatangan nyo ti may sa nga banag, sada iparit. Nga alam. Adamay tayo, tikasan, no ginatang mo, iawid mo. No ginatang mo, kukuha mo. Nga maamuyo, ado ti tao nga ginagatang ni Jesus, nga madidang isubmit ti bagida itinanggatang. Ha? Yes, dito ilubong, isungin tayo i-preach. Ginatang da kayon ni Jesus. Come on, come home. Agawid kayon, nagatang kayon. Hanyon nga kukuha ti sarili o, handa kayong nga kukuha ni Satanas. Agsubli kayon dyan ang gatang kada kayo. Dahil ti minsahe tayo. Amen? Praise God, tano ginatang mo, kukuham dapat. Amen. So that's number 1, nagatang kan. Okay, number 2, anya ngay tinanggatang na. Amo yun o gatangam at a price. Iso nga, you were bought with a price. Nagatang ka, iti gatad, presyo, ada presyum, ada price mo. Iso nga, amom ko ma, no anya tinanggatang ti Diyos. Anya tinanggatang naking ka. Kailangan nga maawatan nyo rin ay, this is for your healing. This is for your health.
No maawahatan nyo ragaday, aggrow ti faith you, nga haan kayo nga agsakit. Mabaling nga ko na yung posiblimat tetan pastor, adala sakit ito'y lubong. Okay. Ngam kastoy. Ada sakit ito'y lubong, ado ti masaksakit. Even born again, even papastor. Pero kastoy, madingamin nga yung kaisawa-sawang ti sakit ijay sarilim. Taganad ka, da ibagan tingiwat mo. Tayo day Proverbs 18 verse 20 and 21, life and death are in the power of the tongue. Nukwa tayo day, health and sickness are in the power of the tongue. Curse and blessing are in the power of the tongue. Nawatan niyo. Isu nga aganad ka ti sawang tingiwat mo, ta mangyari ken ka ti ipagpagam. That's the reason nga uray adot sakit dito'y lubong, adot sakit iti tattao, don't confess sickness and diseases in your life. Confess health. Reverse your negative situation by believing in God. Amen. Amo yun o, apay nga, haang na mabibreak the sickness and diseases si jadaduma nga Christian, nakadependar da jay symptoms, tip binilib da jay symptoms, ni sintomas, ti binilib da. Ay, naalayo, ni Sin Tomas. Di basol ni Tomas. Ano di basol ni Tomas nga nirebuke ni Jesus? Doubt. That is the sin of Tomas. Amen? Nung makita na, sana lang biliban, lagita ti sin ni Tomas. Iso malang ti Sin Tomas. Ti saksakit, ano aming sa ti binilib ti tao nga uray kun kunada nga believer da, but ti binilib da jay sintomas iti sakit. Isu nga, de ko na kanod, uray no ilians mo ka tinats ti Holy Ghost, uray mabaliktad, indin bumangon, biro ko na jay sintomas. Biro-biro ko na jay pain. Kat ko na ti Biblia, ti agbiro makasarap. So, han mo, birbiro kong jay sakit, ta umay. Tibiro kong jay health mo in Christ. Palakpak kini Lord, this is healing school. No, dati paraan, ti sensya, da paraan, ti Diyos, iti healing. No, dati dapat mong aramidan, tap numagasan ka ti sensya, damot ti aramidam kini Lord. Amen. So, haan nga isu ti sawa-sawang mo jay sakit, ti sawang mo ni Jesus, nga nanggatang ken ka, isu ti health mo. Kanayon mo nga isawang daday every day of your life. Amen. Haan nga daday simptomas, ti bilibam. Ti bilibam ni Jesus. Haan nga daday kakayahan ti tao ti bilibam. Ti kakayahan ti Dios. Sa kuna ti Bible, curse is the man that trust in men. Tinaibagalang dito yung Bible nga bilibam is God. Amen. So, anya nang bayad na kin ka. Nangina. Tinanggatang na iti bagim. Haan nga mabaluran, ti uray niya nga balitok dito'y earth. Uray urnungom amin nga balitok dito'y earth. Urnungom amin nga dalar amin nga kinabaknang dito'y earth, and kinabaknang ijay heaven, taado ti balitok in diamond ijay heaven. Hanga maikumpara dyan ang bayad na king ka. Katnoan niya, ti klase, manu, ti gatad, ti nang bayad kid daking ka.
Dadyay ti kanginam nga tao ka. Ulit, nakasparigan na ito yung building, mano ti worth na ito eh. Nakasparigan, ibagamon nga 150 million or 200 or 300 or half billion. Iti worth na ito yung building. Kat no iso, iti bayad na, iso ti kangina na. Kaya mo yun, gumatang ka tilugan nga 50 million. Talaga da dyan nga lugan, nanginaunay, baka da gold na diyay. Amen. Ngam no gumatang ka, kat 50,000, nalaklak-laka diyay. Pero, anya ti balor mo nga ta, diyay 50,000 o no 50 million? More than that. Because saan nga mabalin nga magatadan ti pirak tinanggatang naking ka. So tibagim nga nagatang in your spirit nga nagatang nanginaunay tinanggatang ti Dios. So nga no nangina kaunay kini Apo Dios, kailangan makitam nga no ginatang daka nga nanginaunay talaga nga aywanan daka. Aywanan daka tanabalor ka. Da kayo nga dagatangan nyo nga nabalor, haya po aywa-iwanan nyo idudulin nyo. Diba? Awan da dyan nangina nga ginatang mo kat iwar-awaram laeng. Ijay dalan. Nangina day tangam, sige oray payapayatan nyo ha kasi. So, ti Diyos, nangina kaunay, so ano maawatam kumada day biyag mo kapatag mo iti Diyos, tanumanutin ang bayad na, dadyay ti ayat na kengka, day ti asin na kengka. Nagiti ti kailangan nga maawatan di may isang tao. And God, you are so precious. And Christ, dito'y lubong ibagbagada, awan sir-serbi ti biyag. Dito'y lubong ibagbagada, 15,000 lang ti bayad ti tao, idi. Mano ti bayad mo. Kung nandi babak nang pinaltugan kanto pa'y 15,000 kalaang. Anya. Mabaling nga dayta ti kunam. Ba't saan mo nga magatang ti uray maysa nga tao ti 15,000? Because iti tao kinatang ti Diyos by His blood. Awan ti balor, ti blood ni Diyos, tikat kong sawan, awan iti amin kadagiti na create nga uray pagnanayunam, handa nga kaya nga tapatan ti kangina, jay blood, jay life ni Jesus. Because life is in the blood. Katinanggatang ti Diyos kada tayo the blood of Christ. Nabalur unay. I-meditate yun na dyan, ganang agrema kada kayo. Tauray no insurok manan kada kayo na yan, nabalurak kaya ngam in your real life, in your senses, han mo nga masense na dyan nga truth without the revelation of the Holy Ghost. Kailangan nga umay iti revelation of the Holy Ghost at nung makita mga nangina kaunay, iso nga haan nga kayat ti Diyos nga sagsagidan da ka ni Satanas. Una nga, pastor, apay nga do ti sagidan ni Satanas. Nung minsan, hanga ni Satanas tinang sagid, isuda tinang sagid kini Satanas. Madin kuman ni Satanas nga sagidan, isuda ta muna nga di are holy in Christ. Pero isuda tinang sagid kini Satanas. So nga kunan ni Satanas, angko nga basol Kasi margan nagdi Kristyano, kita nyo di Kristyano ngamin, born again ha. Hinto nung ka palang mapan ijay club, apan nagbuya-buya, ijay sala-sala, ijay nga, nako,
Sana ko na apay nga tanga kasto ti mapaspasamak ti biyag ko. Ang ni Satanas, ti apan nang sagit kin kasikat, ti apan nakisala kin ni Satanas. So now, da kayo umay ditoy, kaya tiyo ba nga talaga, nga maagasan? Pausariho di bagiyon kini Apo Diyos. This is not mine, this is yours. Hallelujah! Amen. Kuna ni Paul, hangko kayat nga da pakibibiyangan nyo kini Satanas. Hangko kayat nga da makipangpangan kayo tilamisan ni Satanas. And even Jesus Christ is the revelation after the cross. Da itanga Jezebel nga kung kunana nga prophet isuna ket guyudo na dagiti servant ko nga commit da iti sin, iti spiritual adultery. Nagdayaw dati di Diyosen. And even na inayon da pa iti physical nga adultery. Now, agsakit isuna ta inikak isuna ti timetable nga agrepent nga madina. So, dati ka say, just repent and come back to God. So, ako na ni Jesus, agsakit isuna, dalit ko ti pagidaan, in oray di anak na matay. Diba nabasa yun Amoy agpipris sa hangad adjay, ti pipris ko nga aramidan nyo. Ti pipris ko ti biliban nyo ni Jesus. Naghatang kayon. Naghatang kayon, oray madmadi tayo ti lubong ngam ginatang datayo ti Dios by His blood. Oray ado dagiti nagkurangan tayo, idi ken oray painggana data, ngam jay bayad tayo, ginatang dakan, isung agawid kan dyan ang gatang ken ka, come now. Makireconcile kan dyan ang gatang ken ka. Oray ado ti basol mo, pelipaten ni Apo Diyos na dyan, umay kan kanyana, come home. Amen. Anyo ngay palubos nang nga may sanda kayo ni Sitan, isong asikakat madmadika kung kuna naman ang kada kayo, taado ti kurang mo, no. Umay ka ni Jesus, kati blood na timang cleanse ken ka. Wow! Kat the more nga maawatam, da be price nga ng gatang na ken ka. No anya tinaaramid din na gatang ka, the more ka makapag-serve kini Lord faithfully, amen, and mightily in His kingdom till the end of your life. Because the end is near. Okay. Usakbay na. Ipakita ka dyan ng gatang na kadatayo nga blood. Tandaan nyo, tipang parmak tayo ken ni Satan is the blood. Pantayo pa man di Revelation chapter 12. So nga encourage you na kayong mamayag ng dengag. Ano ti disdisiban ti enemy? Kagaputa da ng ngagda nga sang kabasit, madida manen nga panagdengag. No siya kapastoryo, tiday ito nga libel ko dengag aklatang nga dengag. And sometimes even my preaching dengdengak matlang. Why? The more nga dengdengagak, the more nga mai-reveal ni kina Diyos ti Diyos. So hang kayo pa disdisibi dyan. Ano ti kakas dyan? Ti kunada ang muda intuno padasen dan tungay ngay apply. Hangag kuri, sada man umay, pastor, apay ngata. Amukmet. No, amum kuma di mangyari. Kunak kanya na. Amukmet kunana ijay bersikulo. Ang bersikulo ti panakaamulang iti Dios, Revelation. Kat no tunay ngam amum ti Dios, awan kuma ti buteng mo, iti sakit. Awan kuma buteng mo kini Satan. Kunak kadakwada. Tay papilit dang amuda. No amum nga talaga nga you are healed and you are blessed, then rejoice. Apay nga makikitak itarupam ti danag mo nga kasabinaklay mo ti lubong. That's the evidence that you do not know.
And then, lagi daduma, lumaban dati, daduma kat, agyunguda, ay iso. So nga, come. Continue to listen. Amen. Hay apo, ado ti kakadua tayong orga kasay. Amoyo, ado pa'y taramidan ni Lord. Ado pa lang ti kalabanan tayo. Okay, Revelation 12 verse 11, di pang parmak tayo ka ni Satan is the blood. Amen. And they overcame him, the dragon, by the blood of the Lamb. Tadjay dragon nga naitapwak dito'y earth, dito'y. Amen. Pinarmak dagiti kakabsat tayo by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. Amen. Amen. Ag-imin kayo. Oray ha nga mandatory ti imin. You need to amen. Say amen. Kuna na hindi overcame him by the blood. Sino ti bang parmak? Kuno anya ti bang parmak ti dragon kuno Satanas? Blood. May isa nga powerful nga weapon of believers is the blood of Christ. So nga kailangan maaman nyo ito nga teaching nga you were bought with a price. Anyan ang gatang nakada kayo, the blood. So nga maaman nyo rin, kung nayo kini Satan, nagatangak by the blood of Jesus. This body is Christ. Kukuan ni Jesus ay ito'y, awan ti kukuam dito'y. Awan pa'y itipagyanam dito'y. This is the house of the Holy Ghost. No apay nga haan nga makariresist na duman o agbisita ni Satanas, agbisita ti symptoms, agbisita na ganyay sickness and diseases nga spirit handa makariresist because they do not know dagitoy nga truth. Kailangan amum tapno makaresist ka. Ano ti believer nga ito no may dapas po? Amukmat nga mga agas ti Diyos, nga maapay ngay. Among bating kasanang ng agas king ka. Tinaduma, by the stripes of Jesus, I am healed. Anya ting kastadya stripe ni Jesus. Apa nga ibagam nga you are healed. Kung nga amo. You shall know the truth and the truth shall set you free. Ano di man kiklaim, by the stripes of Jesus, I am healed. Ito no questionam, iso da cross-examine mo, apay nga naagasan kay jay stripe ni Jesus. Ano ti cross-examine ko ti faith na nga believer? And then hada makasungbat handa nga mo, apay nga naagasan da by the stripes of Jesus? The same is the blood. Apay nga ibagata yung we are protected by the blood of Jesus. Apay nga protected ka by the blood? You need to know the reason. Iso nga doon may bagbaga, protect us by the blood of Jesus. Nga muray kararag na daday, agninervyos talata nga hakaslahan na mo lang nga naprotektaran. That's not faith. Faith, iyag na ti boldness. Faith sees the invisible. Ti pamati makita na diyan nga makita ti natural eye. So we walk by faith in not the sight of natural eye. We walk with the eye of faith. You need to learn more about this because nabayagak nga born again and 33 years kon nagpipreach. And then tidamo iti understanding ko kat kaslamot lang kakasday. Kiklaim ko by the blood of Jesus. By the stripes of Jesus. Pero awan ti amok iti mas deeper nga revelation na da dyan. So nga ti biyag ko iti past years ket defeated uray may sak nga born again. I do not know how to stand on the word.
Tas, dadya di mang mangyari, karagiti adu nga born again around the world. So, we need to pray. Makaadal kayo and help me to spread this good news to them. Amen. And allow the power to operate to back up your message. Hallelujah. Katrumaraga testimony niya, testimony tatay. Manggagyo na gaya, aramid ni Lord niya. Amen. So tibang parmak tayo blood. But kastoy ti kasana nga maparmak. If you know nga jay blood of Christ, kat ginatang da ka, binayadan da ka, nanginginang ang kwarta, nanginginang ang dollar, nanginginang ang diamond. The blood of Christ, into no maawatam da jay nga you were bought by that blood, the devil will flee from you. Kaputamunan nga amum nga nagatangkan. Namno uray bagabagayo ti blood. Nuhan yung amo ti message na inyo personal life through the revelation of the Holy Ghost. Dadjay kat saan nga agkuri. And then adu ti mangkiklaim nga rod by the blood, by the blood, by the blood. Amuyo nga talaga ti blood kabutputang ni Satan. Taijay nga naabak. Ngam kasano nga naabak? Okay. Kitaan tayo kasano nga naabak, ijay life tayo. Kasano nga pinarmak na itigabsat tayo. Ti maysa nga amun na gitoy nga apostle, iti blood ni Jesus, isu tinanggatang ti Diyos kalakwada. Acts 20:28. Whew! Amen! So nangina kaunay. Nangina kaunay. Amen. Nangina kaunay. Sungahan mo nga tagtagay basitan di bagim ti volume dito'y lubong. When no dito'y lubong awan unay ti volume but kini Apo Diyos, you are so precious in His sight. Gaputa na patag ka, He will cleanse you, He will heal you. He will destroy the works of the devil in your life, in your family. Amen. Take heed therefore unto yourselves and to all the flock over the which the Holy Ghost has made you overseers to feed the church of God, which He has purchased with His own blood. Purchased in the King James, in the NIV, which He bought with His own blood. Apay na ibaga with His own blood. God, tinaibaga, iditamo. Ginatang dakati Diyos. Amen. With His own blood, the blood of Christ. Tamo yun the blood ni Jesus. Ket saan lang nga blood of human. Because ni Jesus, He is God in man. He is God that became man. Sakbay nga nagbalin nga man, He is God that became man, that became flesh. He is the Word that became flesh. Itidaduma ko na rin ni Jesus, He is the Word nga nangala ti bagina dito'y earth. No, that's not what the Bible says. The Bible, the Word mismo, tinaglasad. Isu nga holy blood, blood na. Haan lang nga nagkapu dito'y earth, dyan nga blood. Nagkapu dyan Holy Spirit nga blood. Isu nga holy and precious. With His own blood, ginatang ti Diyos, iti mismo nga darana. O raba, haya robose.
So nga tinanggatang na His own blood. Awan tinanginginang of the giant. So nga kasjay ti balor mo, kasjay ti kanginan jay bagim. Your spirit, soul, and body, kaputa kasta ti kanginam, madina nga agsaksakit ka. Madina nga madadael ka. Amen! Next nga verse, 1 Peter 1, verse 18 and 19. Amen! So, dadyay tinanggatang naking ka. Iso nga maawatam dadyay nga power of the blood, wano na kausaran ti blood, ijay life mo, ijay nga tumakiyas ni Satan, ijay nga maabak jay dragon, ijay life mo, because no maawatam mon, nga nagatang kagaya mon, mabalin mon ti rumwar, ijay kulungan ni Satanas, because awanan right na nga mangikulong ken ka by the blood of Christ. Ngam no awan de amum kadagitoy nga teaching samo lang by the blood, tultuladom dagiti daduma nga kinamu pay piman apay nga effective kadakwada amuda. Ngam aduti mang tultula di by the blood, ngam handa pay nga amu. So now amuan you. For you know that it was not with perishable things such as silver or gold, that you were redeemed from the empty way of life handed down to you from your ancestors. The ESV, kunanay day, knowing that you were ransomed from the futile ways inherited from your forefathers, not with perishable things such as silver or gold. So, haan nga pirakin balitok tinanggatang na. Kada tayo, but with the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect. Malagip ko, iti Exodus 12, verse 11 to 13, iti Exodus, iti panakaset free ti taga Israel, iti Egypt. Iti ada jay angel of death nga bumisita nga ibaon ni Apo Diyos nga angel of death nga mangpatay kadagit jay inauna nga anak ti Egyptian ken pati animal. Ket nangaramid ni Apo Diyos iti way tapno masave ti Israel from that death, spirit of death. Ket tinusar na ng paala kadagiti Israelites iti lamb without blemish. Amen? Ket isu ti pinartida da jay, ti shortcut nga istorya ay nalada jay blood da jay lamb. Kargaday jay doorpost ti balbalayda. Ti purpose na da jay tapno numapan jay angel of death han nga sumrek kay jay balayda. Taamin nga balay nga da jay blood nga makita ni Lord ti mapan ijay to spare and protect dagiti adda ijay. That's the story. So tinangyari, may ngagpaiso jay angel of death nga mangpatay. Pero dagiti Israelites kinagakargaan da jay doorpost ti balbalay da ti blood. Blood iti lamb. Ket na-save da ijay. Nadadaal ti Egypt, pero na-save ti Israel. Dadjay tinangi-save kadakwada iso nga pinalubusan ti taga-Egypt nga rumwardan nga pumanaw dan ijay Egypt. Moyo ti picture na dayay ni Satan at the time picture ni Paraon. Ket jay lamb picture ni Jesus. Ano tinalada? Blood. So nga din main ni Jesus, di pinurchase na datayo, di blood na imarka ijay cross. Amen.
ket nag-ayos dito'y earth, and that is for you. Iso nga no bilibam dajay nga kaspa ng bilib ti Israel ije blood ije old covenant. Ije ka maset free ti angel of death. Sino ti death tatan ni Satan? Kati usaran ni Satan in these last days, ije Revelation chapter 6 verse 8, before the rapture, ti usaran na earthquake. Kitaan nyo dagiyay. Kailangan nga maada-adal tayo dagitoy. Kunana, and I look and behold a pale horse. Pale horse. Its rider was named Death. Tinagsakay jay nga horse, Death. And Hades was following close behind him. Impierno sumursurot kanyana. So, ti death, adatoy, earth. They were given power over a fourth of the earth to kill by the sword. So, nga ti usaro na tata, dagitoy, gubgubat to kill people. Anya pa iti usaro na famine, bisin. Because of this COVID, ado man ti mabisinan. Tainlak dati tatao, adon tinabangkrap. But I encourage you, this church, we need to pray. We need to pray and fast. Tapno i-expose ni Lord agiti anomalya dito'y COVID dito'y Pilipinas. Because for me, panag-adal ko dito'y, this is the part of the Antichrist in these last days. So they are using this for graft in corruption. They are using this tapno makakwarta. Makakwartada. Dakkel nga pagkwartaan na ito'y. So nga narigat ta, nga i-give up puno i-usto, kaya't nangagtultuloy, because nalaka nga pangwartaan. No mumti spiritual things, makita yun yan. So we need to pray, nga expose ni Lord ijay, tan ni Lord lang ti makadestroy ijay. And then, ibagbagada nga ti pag-asalhangan dito'y COVID kat'y vaccine. I'm not against that. Tada ti vaccine uray idi kat ada ti vaccine ti kamuras. Pero ada ti vaccine nga to kill people. Kita nyo day ding baksya. So nga ado ti matmatay even ti vaccine the whole world. So, if you are believer, mamati ka ba iday nga ti solusyon nga talaga lang dati next dito ijay plague or pestilences? Kita nyo ka di, ti aramida na, dati nga angel of death. Ti aramida na, ket mangpatay ti sword, famine, plagues. Anya dati plagues dito diseases. Ijay NLT, kanayon na dagitoy umay nga didigra ditoy earth. Ado pa lang iti saan pa lang nga nag-work ditoy. Chapter 6, inga na after the rapture, ado pa lang dagijay buyoy, kakasjay pa lang nga umay, jay silod da jay kasla kabayong scorpion. Ado pa lang ti umay. Ditoy disease nga dagitoy. Ket adu nga klase dayta nga pumatay in this last days nga iyeg the angel of death and wild animals. Tada jay wild animals isu nga rod dagijay and by the beast of the land. Dagita ti umay pa lang. So ano agad-adal kayo gamin no kasper kan jay social media dala nyo jay positive and negative side.
Hang kayo lang nga bias. Adalan nyo day against ito'y mararamid iti sa nga lubungan, can they prove? And then second decide in line with the word. Amen. So now, awan tinaibaga dito'y Bible nga solusyon nga gapu iti tao lang. Titunay nga solusyon dagitoy nga disease and plagues is Jesus Christ. Isong hanak nga approve nga kunada nga this is the solution. Because no ibagada nga iso ti solution without God, I don't believe. Only God is the solution of all the works of death. Because that's why He came and became flesh and to die on that cross to destroy the works of death. Only Jesus iti nakaaramid ti kasjay. So trust in Him. Because He is life. Ti makakaya lang to destroy the works of death. The devil is life. Because Jesus is life. The devil is death. Sino ti nakasave, nakaisalakan iti Israel, the blood. Damanan iti damdamo ti COVID kunada, quarantine is biblical. Go to your house and close your door until the plague will pass by. Now, dagijang ibagbagada, kasla usto no hangan mo nga mo ti Word of God. But quarantine is not enough. Napanday di balayda, inclose the ruangan, but that is not the end. They apply the blood at the doorposts of their houses. So nagka-quarantine ka lang ay kuklose mo ti door, ti balay mo, without the blood of Christ, you will die. Because the blood, ti kabutang jay death. Because the blood is life. By the blood there is life. By the blood there is health. By the blood there is holiness. By the blood there is righteousness. By the blood there is power. There is healing. There is deliverance. The death will not touch you because you have that life. That's the reason why the blood of Christ is very powerful. So, nung ma-receive your I believe in this. Tamoy ni Satanas, datang nga magnadag iti demonyo ti patay. Kakuy-kuyog dati impyerno. But praise God, by the blood of Jesus, you were bought with a price. You were bought by the blood. You have the blood of Christ. You are not your own. And you are not of the devil. You are of Christ. Because He has bought you with His blood. Ang mga kukuha ti sarilim, ba't karkaruhan nga kukuha ni Satanas? Magam ti sarilim, handak nga kukuha nga patay, handak nga kukuha nga sakit, handak nga kukuha nga lunod, handak nga kukuha nga demonyo, kukuha ni Jesus. I am alive in Him. I am healed and protected because I was bought with a price. The blood of the Lamb is very powerful in heaven and in earth, in heaven under the earth. That's your health. That's your healing. That's your protection. You are now in Christ.